Number one, ikaw lang iapong ka. Presbyterian sa mga sinesustay. Number two, everyone blessing. Get up, preach now. Number three, yes, get up, preach now. Can you come please? Na ay kugroti, dinamikay dito ito na wana Christian pinapunsan ba. Na ako o labya. So, nag-skill ba kanis kaong akong madiyang katbula na pasyang kan. Yala no? Okay? Pero makita siya kumen, maganda ko ay. But PRP, ito, tanggilan ng 20 na isimba. Ay, sinabi mo na yung pagkama. Namun bagaimana yang pun titin. Namun ini baginya masih diperlukan modal titin. Baik diperlukan macam namun di dalam masih apa nak. Dapat dimaksud, mesti apa ni? Kasih pensau. Dapat dimana? Kita kena kasih pensau. Dapat mereka mesti apa ni? Kasih tu. Baik itu pasti akan jadi yang akan berjadi. Apa ini sekolah ni? One. Kalau kau dah berbuat sampai di sini lagi, jadi panggilan. Coba anda jangan sini di dalam lagi, memulai aku ni. Berbikin saya sebagai sesuatu. Ada jingkrak.
Go, go.